Momci, ovuda! Može, tamo ovuda. Ajde, već čujemo posle. Ćao. Ćao. Zvezda! Dušmani hoće da nas unište i da te prodaju, ali neće poći za rukom jer oni ne znaju. Hej, na severu svi tvoji sinovi, zvezdo bez tebe ne mogu živeti. Evo ide, dovoljno. Aj, dosta je. Ili dosta, taman. Samo da vidimo tamo. Samo vidjeti. I čekajte. Prođite vas dve tamo kod ovog gospodina. Pa zato sam i pitala. Paljak, kaci. Sita novac. Sveske, čekaj sam. Još malo ovo ili stavi rano. Išla s Invernal, kad je usila tamo te... Snimi, stavimo. Ene trnaca u sredu. Pesma se čuje, odlazim teško, nedlano, u srcu čuvam,
Idi, kako idi? Nećemo nekog, a nikog nema, nijednog da naše gledati.
visoku nogu odbranio.
Radoš Bulatović sa brojem 4.
u igri je sa brojem 9 Abu Bakar Oumaru.
71. minutu Seleno dolazi u vodstvo od 1:0. U ekipi Crvene zvezde izvršena je jedna izmena, teren je napustio Nikola Lazetić sa brojem 2, a u igri je umjesto njega Mirnes Šišić sa brojem 10. U ekipi Selena izvršena jedna izmena, teren je napustio Vojević Vladimir sa brojem 11, a umjesto njega u igri je Nebojša Vukovičić sa brojem 17. Nemamo
Umjesto njega u igru ulazi Nikola Stanojević sa brojem 22. Samo digni ruku. Ovo još malo, idi desno tvoje. Da smo držali. 13. A u igri umjesto njega Some sa brojem 29.
Mića u 90. minutu, Selani dolazi u vođstvo 2:1. Gospodo, sedite, molim vas, gospodo. Gospodo, alo, Radoman. Ne može samo dole, molim vas. Hvala. Izvinjavam se. Seleno je pobjedom od 2:1 izborilo plasman u finale La Kupa Srbije.